kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pods. Ndagushimiye kuri we wakoze subscribe, nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore, tujye tubana umunsi ka di update. Tuje muri amwe mu makuru aba agezweho hirya no hino. Ni ibiki biri kuvugwa mu by'ukuri hirya no hino mu bijyanye na football? Ni ibiki biri kuvugwa mu ma ekipe yanyu mukunda? Ibiri kuvugwa rero ndagira ngo tubihere muri ekipe ya Gorilla. Kugeza ubu ngubu ekipe ya Gorilla ikaba yamaze kwibikaho uwitwa Mugunga Yves. Kugeza ubu Mugunga Yves ni umukinnyi wa ekipe ya Gorilla. Uyu Mugunga Yves yamenyekanye cyane muri ekipe ya APR, nyuma yivamo ajya muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ubu tuvugana rero akaba yajoininze ekipe ya Gorilla, akaba ariyo agiye kuba yatakira muri iyi sezo ya 2024 2025. Tumwitegeho iki rero muri iyi ekipe ya Gorilla? Azabikora neza, azitwara neza, azabasha gutsindira iyi ekipe ibitego kugira ngo ikomeze kwesa imihigo. Mugunga Yves cyane ko yagaragaje ko ari umwataka uri impeccable, cyangwa se byamukundiye n'umwe mu bataka bashobora gufasha ekipe kugera ku ntego zayo. Reka rero tumutega amaso muri iyi sezo igiye kuza, turebe icyo azabafasha ekipe ya Gorilla muri uyu mwaka w'imikino tugiye kuba dutangira. Ekipe ya Rayon Sport igiye kumanura indi ntwaro, ikaba igiye kuzana undi mwataka witwa Fanganye. Uyu mwataka ikaba imukuye, akaba ari umusenegale, akaba yakinaga muri Czech Republic. N'umwataka rero ufite imyaka 24, akaba agiye kuza yerekeza muri iyi ekipe ya Rayon Sport. N'umwataka wakiniye muri Maroc ndetse akinira na Generation Foot yo muri Senegal. Uyu musenegale rero ni umwe mu bakinnyi ekipe ya Rayon Sport bivugwa yuko yavuganye nabo, akaba agiye kwiyongera ku bandi. Yambaraga nimero 6, ni muri ekipe y'ingabo z'igihugu ya APR FC cyangwa se muri Nyamukandagira. Uyu mudefansi rero Rwabuhihi Placide akaba we yamaje kwerekeza muri ekipe ya AS do Kigali. Ibi ngibi ni nyuma yuko APR ikomeje kuzana abandi bakinnyi isezerera abandi. Rero Rwabuhihi Placide nawe akaba yamaze kwerekeza muri ekipe ya AS do Kigali. Tunyarukire rero mu matransferi ari hanze. Reka tuyahere muri ekipe ya Manchester United. Manchester United ikaba igeze kure uwitwa Mazarawi kuva muri ekipe ya FC Bayern Dominique. Uyu mukinnyi rero Mazarawi nawe wamaze kugaragaza yuko ashaka kuva muri iyi ekipe ya Bayern. Yemereye Man yuko bagirana ibiganiro, akaba ashaka kwerekeza mu Bwongereza uyu nguyu Mazarawi. Ariko birasaba iki? Ikintu bisaba nuko uwitwa Wan-Bissaka yaba yavuye muri iyi ekipe ya Manchester United kugira ngo babashe kwinjizamo Mazarawi kuri ila side ya right back. Kuzana uyu Mazarawi nuko uwitwa Wan-Bissaka yaba yasohotse muri iyi ekipe, cyane ko hari amakipe yagiye agaragaza yuko yamukoresha uyu nguyu Wan-Bissaka. Mazarawi akaza muri iyi ekipe yiyongera kuri Reniero ndetse na Matthijs de Ligt, aribo badefanseri ekipe ya Manchester United iri kuvugwaho ku isoko, ku buryo iyi ekipe ya kiyubaka. Naho kugeza ubu ekipe ya Arsenal ikaba
ikaba ekipe ya Arsenal yageze ku witwa Mikel Merino. Uyu Merino tukaba tumuzi twaramubonye cyane muri iyi ero aho yigaragaje cyane muri afasha ekipe yiwe ya Espagne. Uyu Mikel Merino niwe ekipe ya Arsenal itangije kuganiriza, noneho aba agent biwe bakaba bari kuganira na ekipe ya Arsenal bari gushaka uburyo uyu Merino yakerekeza muri iyi ekipe. Nkaba mbibutsa yuko uwitwa Clafiol we yamaze kwerekanwa already muri iyi ekipe ya Arsenal, aho agiye kwambara nimero 33 akaba arizo rero azaba yambara. Mu magambo y'umutoza witwa Mikel Arteta akaba yavuze yuko Mikel Arteta berekana uyu mukinnyi Clafiol, akaba yavuze yuko uyu mukinnyi personality yiwe cyangwa se imiterere yiwe ndetse na character ziwe n'ubwenge bwihariye afite ari bimwe mu bintu bizafasha iyi ekipe gukomera, bakazabifatanya rero mu kugira ngo bapushinge cyangwa se bagere ku gikombe bifuza aricyo cya Premier League. Akaba yavuze yuko rero uyu nguyu Clafiol ari key part cyangwa se ari umukinnyi w'ingenzi cyane muri projet ya ekipe ya Arsenal kugira ngo izabashe gutwara iki gikombe. Uyu Clafiol rero akaba aje avuye muri Bologna nkuko nari nakomeje kubibabwira. Ubu ngubu akaba yamaze kwerekanwa muri ekipe, akaba agiye kujoininga abandi muri pre-season kugira ngo babashe gukomezanya. Kugeza ubu rero kuri Arsenal ikigiye gukurikiraho ni uwitwa Mikel Merino, akaba ariwe bagiye kwavansa ku biganiro byiwe kugira ngo barebe niba hari icyo byatanga, nawe akaba yajoininga abandi aho bari muri pre-season agakomezanya na bandi. Naho tukiri muri Arsenal dukurikizeho deal y'uwitwa Emile Smith Rowe. Uyu Emile Smith Rowe nawe deal yiwe na Fulham ikaba yarangiye. Ni deal yarangiye ihagaze miliyoni 27 zizongerwaho miliyoni 7 z'amayero, bikaba byamaze kwemezwa. Uyu Emile Smith Rowe akaba agomba kuva muri Arsenal akerekeza muri Fulham akajya gukora medical test, akaba ariho agiye kuba akomereza ubuzima bwiwe muri iyi ekipe ya Fulham, aho agiye kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bari muri pre-season akajya kujoininga ekipe yiwe ya Fulham. Witwa Keylor Navas akaba yamaze kwerekeza muri ekipe ya AS Monza mu Butaliyane, akaba yerekejeyo nka free agent. Uyu Keylor Navas turamwibuka cyane muri ekipe ya Real de Madrid, yayivuyemo yerekeza muri Paris Saint-Germain. Ubu tuvugana rero Navas akaba ageze muri ekipe ya Monza ariho agiye gukomereza kariyeri yiwe. Naho umukinnyi witwa Vitor Roque wa ekipe ya Barcelona, kampu yiwe ikaba yabwiye Al Hilal ko bitashoboka ko umukinnyi wayo yerekezamo, bakaba bayangiye nta biganiro mu by'ukuri bigomba kuba hagati yabo bizahuza Al Hilal ndetse na Vitor Roque. Kampu yiwe ikaba yamaze kubyanga. Yusufu Fofana we akaba yamaze kwemeranywa na ekipe ya AS Milan, bakaba bamaze uyu mutipe rero akaba ashaka kwerekeza muri iyi ekipe nyuma y'uko bitari gukunda aho ari. Na uyu mutipe arashaka kujya muri ekipe igomba gukina Champions League. Yusufu Fofana rero yanze bid za ekipe ya West Ham ndetse n'andi makipe atazakina Champions League yagerageje kumwifuza, akaba yaremereye agreement yo nayo ekipe ya Milan AC akaba ariyo
yemereye kuganira nayo ndetse akaba ari nayo agiye kuba yerekezamo kuko arashaka gukomeza ibintu se kandi irashaka kuzana uwitwa Emerson Royal. Diru ikaba irimo gukurikiranwa cyane, nayo akaba ari diru igomba kurangizanya n'iki cyumweru. Ibiganiro bigeze kure kugira ngo uyu mukinnyi bive mu nzira, aho kampu yiwe cyangwa se management y'uyu mukinnyi iri kuganira cyane na Mirase kugira ngo abe yayerekezamo avuye muri Tottenham agiye muri Mirase. Mirase ikaba ikomeje kwiyubaka kugira ngo irebe ko yakompeta ku ruhando mpuzamahanga. Ageze kure ibiganiro hagati ya ekipe ya Barcelona ndetse na uyu Olmo. Rero ekipe ya Barcelona nawe iramushaka cyane. Dani Olmo nyuma yo kwigaragaza muri iyi ero tuvuyemo mu minsi ishize, iyi ekipe ya Barcelona ikaba iri kugaragaza ko nawe imushaka, akaba yakiyongera ku bandi. Ni nyuma y'uko diru ya Barca ndetse na Nico Williams isa nkaho yarangiye, igisigaye ari ukugira ngo Nico Williams yerekezeyo. Nyuma yiwe rero indi signing bashaka gukora akaba ari uwitwa Dani Olmo. Kuri Olmo kandi nuko na ekipe ya Bayern nayo ishaka uyu mukinnyi ari kuri liste ariko itarohereza bid, ndetse na ekipe ya Manchester City nayo bikaba byavuga ko imushaka ariko nayo ikaba itaragira bid isa bumitinga. Naho ekipe ya Brighton igeze kuri uwitwa Diego Gomez, irashaka kumukura muri ekipe ya Inter Miami kuri miliyoni 10 ikamuzana muri Premier League. Ikaba ishaka gusozanya iyi diru muri iki cyumweru. Mu by'ukuri iki cyumweru turimo ikaba ishaka yuko cyarangira imaze gusozanya na Inter Miami kugira ngo uyu Diego Gomez yerekeze muri iyi ekipe ya Brighton. Uwara kuri Elmo Pods, izindi update nakagaruka naho njyewe nari Elmogene. Mugire umugisha mwebwe tubana, nawe utarakoze subscribe yikore kugira ngo tujye tubana kenshi gashoboka. Imana ibahe umugisha rero mwebwe mudukurikira.